Yes, tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ni mu mpera z'iki cyumweru, ni ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Byahinduye isura, operasiyo zabaye amagasi mu gihe ihuriro rya AFC M23 rihuye n'uruva gusenya mu mujyi wa Goma bitewe n'ibitero karundura byagiye bigabwaho n'iri huriro rya FARDC. Urabona yuko bafashe ingamba nshya ndetse na strategy ntibyagiye bigaragara kandi byagiye bivugwa, ariko muranyemerera tubanze tumenye neza ese igitero karundura cyari cyagabwe kuri ihuriro rya AFC M23 muri deployment bari bagiye gukora mu bice bigiye bitandukanye. Bivuga ko drone zari zije gutwara abasirikare amagana bari bagiye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Byifashe biti ni mu nkundire hafi neza y'umujyi wa Goma, tumenye uko situation ihagaze nk'uko twabasezeranyije bakunzi ba Kigali Real News. Ni mu gihe kandi turi burebe ibyagiye bitangazwa n'imiryango mpuzamahanga nyuma y'ibitendo bikomeje kugenda biba. Turarebera hamwe rero ingabo z'Ubufaransa aho zinjiye mu mirwano byeruye bidasubirwaho nk'uko twagiye tubabwira ati abasirikare baje muri biriya bice bakomeje kugenda bigaragaza ko n'ubundi gahunda ihari ariyo gufasha ihuriro rya FARDC nabo bakabarwa nk'aba cyashoro. Ni munyemerere rero turebe akantu ku kandi, turagenda tureba ibikomeje kwibazwa n'abatari bake, ariko muranyemerera turebe n'ibibera mu mujyi mukuru. Ubwo ni umurwa mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho ubwicanyi buravuza ubuhuha kugeza ubu, raporo zikaba zatanzwe. Ni munyemerere rero tuze tubisobanure neza. Ibyo nibyo tugiye kurebaho ku murongo wa telefone turi bwakire n'umuroko informa aduha idonido ya buri kimwe, atubwire nuko bimeze nuko bihagaze saha ngiyi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Mbere yuko dukomeza, reka nkushimire gushimira n'umuco mwiza wewe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe ukiza bwa mbere nta kindi usabwa uretse gukanda kuri subscribe cyangwa ukajya urayikinga. Nyamuna usharinze ntacyo byagutwara, ukiyongera mu muryango mugari wadahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe, kugira ngo rero inkuru yacu igisohoka igiye kugeraho nta kindi usabwa no gukanda ku kabuto ikagihita ikwereka ko inkuru yagezeho. Nkundira rero tuze dusobanure akantu ku kandi, turebe uko situation ihagaze bakunzi bacu bakadasohoka. Nje muri kumva ndi Damien kandi tugiye gukomezanya ku murongo wa telefone. Turi kumwe n'umuroko informa bita Bwana Bizima, ariko mbere yuko atuha idonido ku bikomeje kugenda biba mu mujyi wa Goma ndetse no mu tundi duce dukikije n'umujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye, reka turebe aho umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch waho watangaje ko kuva muri Werurwe 2025 inzego z'umutekano za Kongo ziri nyuma y'ibikorwa byinshi byo kurigisa abantu Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu nkengero zaho. Ibi rero ni byagiye bitangazwa n'iri huriro nyuma y'uko n'ubundi bishe umwe mu bakozi b'uyu muryango. Ku murongo wa telefone rero mbere y'uko dukomeza ayandi mapaje, ni munyemerere twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Ku gitondo cyiza Bwana Damien. Kuri twese Bwana Bizima. Bwana Bizima, ari igikuba cyacitse cya operasiyo zidasanzwe ihuriro rya FARDC bakomeje kugenda bakora mu bice bigiye bitandukanye i Goma. Mbere y'uko tureba ama operasiyo ndetse n'ibyatunguye abatari bake ndetse n'agashyihuriro rya AFC ryakoze, tuhe ishusho y'umujyi wa Goma uko uramutse kuri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Yego niko bimeze. Uyu ni umujyi uherukamo insanganya ndetse yatwaye ubuzima bwa bamwe munsi itambutse. Rero n'ubu operasiyo zikirimo ziracyarimo nyinshi zijyanye n'umutekano ku ruhande rwa M23, kuko ubona ko ikigenzura byinshi cyane, harimo ibintu bijyanye na research zabayemo
zisakwa mu duce tumwe na tumwe, ndetse kandi no mu rwego rwa gisirikare harimo research zabayeho mu buryo bwo gushaka abagambanyi, ndetse bari basa naho ari intasi ku ruhande rwa FARDC bakoreraga muri uyu mutwe M23, ndetse bamwe bari no mu myanya y'imbere ubona ko barafite inshingano. Ibyo byatambutse ariko ubona ko operasiyo zigikomeje n'ubundi kuri FARDC zo kugaba ibitero bitandukanye, ubwo igitero cyahitanye abantu mu mujyi wa Goma 3, ndetse bigakomeza no kuba hari ingabo zarekezaga mu buryo bw'akazi mu gace ka Bukavu ariko zikoresheje ubwato mu kiyaga cya Kivu. Ni abasirikare bari hejuru y'abasirikare 200, ubwato bunini ariko bwari burinzwe n'ubundi butoya bubiri bwihuta cyane. Ubona ko cyari igikorwa cyari cyateguwe neza, ariko hakagaragara ko habayeho ubugambanyi ku buryo FARDC yari ifite amakuru neza ko izo ngabo zigiye muri kiriya gice, kandi mu buryo bwo kuba zigiye muri operasiyo babagabyeho igitero cya drone ibasha gusa naho ife yarinze, kuko yabasha gusa naho isandarizwa mu kirere mu kiyaga ku bushobozi n'imbaraga zari zikoreshejwe ku ruhande rwa M23, ariko ingabo zarakomeje zigera muri operasiyo zigiyemo, zigera aho zagombaga kujya. Ubona ko icyerekezo zari zigiyemo ni muri Karehe, ntabwo zari zigiye Bukavu, uretse ko iyo uhagurutse Goma werekeza muri kiriya kiyaga n'ubundi uba ubona ko intumbero yawe ari Bukavu, kubera ko ariho hari umujyi ukomeye kandi hamenyerewe, ariko ntabwo zayigeragamo neza kuko kigira ikindi cyambu kiri bugufi bwa Bukavu ariko utaragera mu mujyi cyerekeza ku kibuga cy'indege cya airport ya Kavumu. Rero hariya ubu winjiye muri Karehe usa n'uvuye muri Kabare, ariyo teritwari Bukavu isa naho ibarirwamo. Iki ni igikorwa rero cyabayeho, kandi ingabo zigera mu gice cyari zigiyemo muri operasiyo iri gutegurwa muri kano gace, ariko ubona ko intumbero ya byose operasiyo ziri gukorwa ahangaha ari izo muri Karehe zerekeza muri Walikale. Ariyo mpamvu ubona ko FARDC mu iyi minsi n'ubundi hari operasiyo zikomeye cyane ziri kuzamo n'abasirikare b'Ubufaransa bari muri kiriya gice cya Walikale, zije mu buryo bwo kuzibira ibitero bikomeye biri gutegurwa na M23 bishobora kwerekeza muri Walikale. Kandi uzi ko Walikale ari igice cyane ubona ko kirinzwe cyane, FARDC yashyizemo imbaraga cyane bitewe na base militaire iriyo, kandi ikaba ari igice gisa naho kigenzurwa n'Abafaransa. Ariyo mpamvu ubona ko iyi operasiyo bari kwigaragaramo cyane kuri force nini yaje mu buryo gusa naho baza begereye koalisiyo isa naho iri kuzibira M23 kwinjira muri Walikale. Ni operasiyo ubona ko FARDC yashyizemo imbaraga cyane birenze, kandi ubona ko nayo mu buryo bwo kuba ishaka gusa naho isenya ibyo bikorwa bibabangamira muri operasiyo zose ziri gukorwa muri Nord Kivu, ndetse n'ibice bimwe byafite iryo koranabuhanga ribasha gusa naho rihakinga irya M23 mu buryo kugenzura ikirere biri kubasha kugora M23. Ariyo mpamvu ubona ko bafite umugambi ukomeye cyane, operasiyo yo ku rwego rwo hejuru, kuba umugambi bawusenya ku buryo iryo koranabuhanga bashaka ko yakwangizwa mu buryo bwihuse cyane. Ariyo mpamvu ubona ko operasiyo ku mpande zombi zikomeye. Yes, nibyo birumvikana ku max agiye atandukanye. Biragaragara yuko ibintu bitoroshye muri uru rukerera. Wakomeje ugenda ubwira yuko bitari buze korora, ndetse bitari buze koroha ku max agiye atandukanye, bitewe n'uko ku mpande zose hakozwe deployment. Bwana Bizima, n'icyo ubona kiri buhinduke nyuma y'uko n'ubundi abavumbuye ikirere kiri huriro rya AFC M23? Ikirere ubona ko n'ubundi bisa naho yangiritse, ihindurwa ntabwo namenya neza ikigereranyo aba amasaha cyangwa se hari n'ibintu bihenda kandi bitwara amafaranga ari nko kugura ni ikoranabuhanga arizo zisa naho
Yes, Bwana Bizima, reka turebe uko situwasiyo ihagaze mu Minembwe, ariko mbere y'uko turebe uko byifashe, nkundira tubanze turebe akantu ku kandi kangaha kw'imiryango, aho imiryango mpuzamahanga nyuma y'uko yaceje igitutu Kisekedi, aho bivuga ko Kongo itari guhakana iki gitero cya drone. Ibi ni ibyagiye bigaragara ko mu bitero byavuzwe ndetse byatangajwe n'ihuriro rya AFC M23 muri uno mujyi wa Goma, ihuriro aho ryashinjije ubutegetsi bw'i Kinshasa kugaba icyo gitero, aho AFC M23 ryakomeje kugenda rivuga leta ya Kongo mu itangazo yashyize hanze, ntiyahakanye cyangwa ngo yemere ko ariyo yagabye icyo gitero, ivuga ko yamaganye bikomeye cyane abagabye iki gitero. Bwana Bizima, ko guhuhiswa kukiri kwinshi, urabona ari ihuriro rya AFC ryakoze muri uno mujyi wa Goma ndetse no kuwucunga? harimo abagiye bafatirwa barabagambanyi kandi bateguwe cyane kuri FARDC, hari mu nyubako harimo bafite misiyo yo kubaho inshingano zabo hari uburyo bwo zaba ari iz'abayobozi babaga ikintu kimeze nko gusa naho hari ahantu hari habaye icyatumye ibyo kugera hari amakuru izo nzu kandi hagaragayemo ibimenyetso ziri mu mujyi ahantu henshi zikoreshwa byose abayobozi rero niba babashije kugera kuri urwo rwego harimo makumyabiri aho yahagurutse ushaka kurinda ubuzima aho bafite Yes, Bwana Bizima, rero nimba hari icyo twibagiye kukubaza, watubwira uko situwasiyo ihagaze ubundi tukagushimira. muri makumyabiri barimo bagenda bagwiza imbaraga mu zigenda ziza ziri muri Uvira zituruka Karemi ziza hariya mu buryo bafite ko ibitero muri Uvira abo ntabwo batuje FARDC baryamye ibyo yari bimaze byari bigeze imyanzuro hari ibyo bahindura muri kino gice cyawe. Yes, nibyo, ariko urabona yuko ibitero byagiye bigabaga, ndetse tujya tubwira n'abakunzi bacu ko ibi bihugu byo hanze bikunda abaturage babo kurusha abaturage b'Abanyafurika. Urabona yuko
Afurika yunze ubumwe yamaganye nayo ibitero byabereye muri uno mujyi wa Goma. Impamvu abasesenguzi mu bya politiki bavuga yuko ari ukubera yuko hapfuyemo umwe mu bakozi babo. Ni umuryango w'ubumwe bwa Afurika AU uyongereye ku yindi miryango mpuzamahanga yamaganye igitero cya drone ku mujyi wa Goma ugenzurwa na AFC M23. Itangazo AU yasohoye ivuga ko yamaganye igitero cyibasiye abasivile mu mujyi wa Goma kandi ukaba ushyize imbere ko amahoro aboneka mu burasirazuba bw'iki gihugu. Kugeza ubu umutwe wa AFC M23 ushinza ingabo za leta ya Congo FARDC kugaba cyangwa kuba inyuma ya kiriya gitero. Abayobozi b'inyeshyamba za AFC M23 bemeza ko aribo cyari kigambiriye kwica. Bwana Bizima rero urabona yuko ikibazo cyavutse mu bice byose, ntago drone ari bwiteye kandi nta nubwo ari nabwo yishe abaturage benshi mu Minembwe bagiye bapfa. Hariya burase hariya twahita hano Warikare aho bita ni Mukore, naho urabona ko drone zagabye ibitero Masisi, abaturage bapfuye urabazi ukuntu bangana. Bwana Bizima, ni ukubera iki iyi miryango yateye induru ku bitero byabaye byinshi abaturage batarenze batatu, ariko ibyinshi abaturage barenze 10, 20, 30, 40 bakaba batarigeze babivuga? amateka abwira nk'abana bakabasa nabo ni ibintu anga ibyabo nyine bareba ntabwo bajya bareba Yes, Bwana Bizima rero wenda icyo twavuga uko ubuzima bwaba kose, bwaba bubi cyangwa bwiza, nakubwira yuko buri uko ubyutse wajya wibuka gushima Imana ko byibura ugihumeka. Iyo ni inama nagira buri umwe wese, kuko buriya indonke ndetse no kwigwizaho no kwikunda bitabaho ntago izi ntambara twakabaye tuzivuga ndetse nta n'urwango rwavaho. Bwana Bizima, nkundira nkushimire nkwifuriza amahoro y'Imana kuri iki gitondo, n'ubundi update zo nakagaruka uri bwongere tukupdatinge mu mwanya uza. Dushimira n'abakunzi bacu ndetse tubifuriza amahoro y'Imana, twihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.